Siyabonga Baba siyabonga isimo Nkosi yethu Jesu. Siyabonga Baba namhlanje Intsandvo. Sibonga Nkosi ukwethembeka kwakho, sibonga Nkosi ukulunga kwakho. Sibonga Baba umsa wakho, sibonga Baba uthando lwakho. Usihola Nkosi, usihola Nkosi. Usihola Nkosi ebukhoneni bakho. Father, we give you praise. Lord, we thank you. Father, we thank you. Namhlanje Intsandvo Baba besikhona ukubonga Nkosi. Uthi Nkosi usiholile. Like Moses, Lord, we cry, Ebenezer Nkosi. Usiholile Nkosi, usiholile. Now Baba we pray ukuthi namhlanje Intsandvo Baba phinza Nkosi ukhulume Nkosi kithi ngaliphimbo lakho Nkosi. Lord, wena Baba iphimbo lakho Baba linemandla Nkosi. Liyaphundla Nkosi emahlathi. Liyaphundisa Baba letimbabala. Father, we pray ukuthi namhlanje usikhuluma ngane Nkosi ivakalele kabili. Khuluma simakaze ngosive phakathi kwethu Nkosi. Usicondzisa Baba usiyala ngalo live lakho. Lord, simakaze ngiyakhalipha Nkosi uyenza inkemba lasikhathi sonke. Father, we pray ukuthi through your word minister unto us. Khuluma simakaze kulomncane, ukhulume Nkosi kulomdzala. Uvakalele Nkosi kabili. In the name of the Lord Jesus Christ. Siyabonga Nkosi moya ongcwele ukuthi ukhona Nkosi, ukhona phakathi kwethu, ukhona Nkosi usisida. Wena Nkosi Lord Baba evila uyakusihola kulo lonke iqiniso. Bese ngalo Nkosi uyasikhulula. Phinza Nkosi usikhulule ngalo namhlanje Intsandvo. We pray, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. We thank you, Father. We thank you, Lord. In Jesus' mighty name, Lord, we have prayed. Hallelujah, Lord, we give you praise. Amen and amen. Amen, bazalwane, amen. Hallelujah. Hallelujah. As shining was in Katulutana, hallelujah, bazalwane. Siyathoba kuye Nkosi ngakadingi labazalwane lesiholile. Sesikhona. Amen. Amen, bazalwane. Sithobe kubathandani bethu enkosini babavunanze, siyabonga kakhulu ngomsebenzi wakho. Amen. Kuba nebaholi nabanjengani usibusiso kakhulu. Amen. Sithola nje kubonga uNkulunkulu ukuthi usiphe abantu labanenhliziyo yakhe njengani. Amen, bazalwane. UNkulunkulu lethu insuku bazalwane. Live la uNkulunkulu yasishela nokufunza kezekelo ukuthi kunedini, kune baholi labadinaka bona instead of naka nomhlaba waKristu. Amen, bazalwane. Ukuthi ke sifile malanga lapho khona umhlaba weNkosi Jesu uqaphele ukuthi the leaders, the shepherds abakhola bakholela kuKristu imvelo. Amen, bazalwane. Bakupha Kristu imvelo. Amen, bazalwane. So nje siyambonga uNkulunkulu ngani. Siyambonga uNkulunkulu ngani. Sithobela kakhulu kumndeni wakashongwe. Siyabonga kakhulu Nkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngalomndeni bazalwane. Amen. Umfundisi Shongwe nemsithi wakhe makeshongwe nabsensha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangabo. Amen, bazalwane. Sithobela kakhulu to the local pastor bazalwane, umfundisi Khwanazi nemsithi wakhe bonke absensha. Amen, bazalwane. Hallelujah. Amen, bazalwane. So nje siyabonga. Amen, bazalwane. Siyabonga kakhulu ukuthi nikhona kuNkosi. Sithobela kakhulu ukuthi uNkulunkulu kuNkosi esikhona phakathi kwethu. Amen, bazalwane, nabadzala nabancane nabasha ipraise team. Siyabingelela nonke bazalwane egameni leNkosi. Amen. Amen, bazalwane. Amen. Lo ngephambi bazalwane umuntu lomusha ngiusimanga wakadlala sibongo. Ngisinzisiwe bazalwane ngengadi yaKristu. Ngiyayithanda kakhulu iNkosi yangithatha bazalwane. Ngidingisela ukuthi iNkosi ingisiphe ngilalele ngithobele kuko konke ngikushoka. Amen, bazalwane. Sicela nje ukubonga uNkulunkulu ukuthi asesiholile bazalwane to be here today. Ukuthi sime phambi kwenu and trust him lokuthi utasipha lokho lesitha kudla namuhla. Kunemavi nje kafishane baqonde ngicela sibukusane wona. Imfisha yinze lenzaba. Amen, bazalwane. Ntasicole lasibathakoti by calling
Amen bazalwane ngiyabonga kade ngosibatha ukuthi iconic but we trust God ukuthi ngeke sibe bathe kakhulu. Amen bazalwane. Nengathi nje tholakala ku Matthew chapter 26 sidawutshala ku verse 36 bazalwane kunemagama nje lambalwa ngicela ukuthi ngesibukusane wona namhla singahlukani. Amen. Ngicela umfunze manje verse 36. Verse 36 makunemagama nje lambalwa lapha. Hallelujah. Hallelujah. Matthew chapter 26, verse 36. Amen. Hallelujah. Sihloko sithi Jesu uthandaza eGetsemane. Jesu wahamba nabafundi bakhe waze ufika eGetsemane wathi kubo salani la mina ngisaya uyawuthandaza lapha. Wathatha Petro nemadrodzana lamabili aZebedi waqala ufikelwa ngumunyu nelusizi. Wathi kubo umphefumulo wami ulusizi kuze kube sekufeni salani nami ninze kanye nami. Yena waqhubeka libangana wawaphasi ngebuso athandaza athi babe nakungenteka yedlulise indenzele yolusizi kepha hayi ngekufisa kwami kodwa kuye ngentsandvo yakho. Hallelujah. Inkosi kusisebazana kufunda kwelivilayo. Amen. Kunemagama nje bazocela ukuthi sigcizelele nje kakhulu kuwo namuhla singahlukani. And that is the will of God. Amen bazalwane. Intsandvo Yankulunkulu. Amen bazalwane. The will of God. Intsandvo Yankulunkulu. So lana bazalwane sikhanza our Lord Jesus bazalwane is praying engatheni uyathandaza ukuthi ufika lapho khona ke ufika lapho umunyu lokukhulu athandaza about certain bazalwane ministry noma iclimax yakhe lapho khona afika khona eclimax yakhe bazalwane ukuthi abetele yona lenkonzo utawufeza yona isifika lapho khona seclimax akhona ukuthi ufuna into enjani ke nama manje no 26 uyachaza ukuthi ke bese kusikhathi sephasika sekusikhathi sekuthi ke liwundlu lenjani ke sanenhlatsho. Amen bazalwane. Lokuthi sesifike lapho khona kule climax yale Passover feast bazalwane lapho khona liwundlu funa sanenhlatsho. Amen bazalwane. Enina manaka lokuthi la usayifunza lezaba isacala 26 lapho verse 1 lokuthi ke uyakhuluma Jesu ukuthi ke empela khuluma nabaFarisi ne scribes bayakhuluma lokuthi ke sesikhathi lapho khona sekufuna ukugcwala second Pasika emakhuluma ngaJesu. Amen bazalwane. Who is the Passover feast? Bakhuluma ukuthi ke bangenda kanjani bona ukuthi bamsothe fast singakafiki lesikhathi sokuthi the Passover feast ihlatshwe lePasika ngoba labantu abamhlaba during the course of the feast kutaba necommotion enkulu bese yonakala feast yabo. Amen bazalwane bangajonzi bangathi kumele kube kanjalo. Ngakho livla umuntu nakufunza labanye bakumusho khona la chaza ukuthi ke wasuka even Caiaphas wa prophet because he was the high priest at that time. Akhutshwa kwawo ukuthi ke mina ntonza ngibona ukuthi kufanele ukuthi one person must die afele abantu labanene. Amen bazalwane. So we are prophet livla ukuthi lokho wakusho because abehleli in the office of the high priest. Wa prophet ukuthi vele mina ngibona ukuthi antonze ukuthi kufanele ukuthi one man must die for abantu labanene unknowing ukuthi ke ukhuluma ngale Passover le. Amen bazalwane. So sifika lapho khona bayilungisa nebafundi bakhe bayilungisa ukuthi ke liPasika sadlelaphi nangala emascribes ayilungisa ukuthi ke Kristu sisoka kanjani from the school ngoba bebasaba ukuthi people they feared Christ bazalwane. Bantu bamhlonipha bamlalela Kristu njengoba bebamhlonipha bamlalela John Baptist. Amen bazalwane. So sifika lapho khona Christ besofika soyakhala because lelo hora selifikile bazalwane. Lekuthi ayobethelwa ngophike esiphambanweni. Amen bazalwane. Nakelenza bayande the will of God bagcwele. Lokuthi ke he is now praying lokuthi ke babe nakukuhle. Lenzebe le ayendlule engakayinathi. But noma kunjalo akungende intsandvo yabantu
leya lenza abanye ngithethe bazona yakunikisa ku Genesis amen banjwe engathi a different kind of garden lenyama lapho khona umuntu uNkulunkulu abemdalile wambeka engazini lethi yase-Eden lapho khona umuntu abemnika even nenkonzo yakhe umuntu which was Adam lokuqala benoko livla uNkulunkulu lithi wambeka kule garden of Eden wayibeka yaba nezithelo zihlahla letinene wayala nomuntu ukuthi nakubeka la kule garden le wena njani ke yilime phinza kuyilise amen bazalwane le garden isithombe letimbili according to what I understood mean angathi wena so bese kuqala the explanation it was the relationship between God and man lokuthi ufuna i relationship yakhe umuntu noNkulunkulu inhle kahle amen bazalwane and the second one it was the ministry uNkulunkulu abemethembe ngayo Adam le ukuthi abe ngumholi nenhloko etiwamakoti which was the church the teacher of the church hallelujah bazalwane so it's not a coincidence lokuthi Christ is the last Adam naye uyinhloko again over the church akade masamba yabazalwane so uNkulunkulu uyamupha Adam lo wecala ukuthi ke ufuna uyilime lengathele phinze uyilinze but siyanaka bazalwane siyakho ufunda chapter 3 lokuthi kunetipho letimbala nje letibuka sachule but ukuthi kwentekani Adam failed bazalwane uyidlala lenkonzo eba inhloko noma a leader over the church lapho khona sikhaza sathane sothola ithuba lokuthi akhona ukuhlebela amakoti amen bazalwane ukuphi umlinzi wakhe amen bazalwane ukuphi umlinzi sathana athola ithuba lokuthi akhona ukukhulumisana naEva ukuphi lo mlinzi wakhe nkathi amen bazalwane kwakuthatha ngamagama lathi Kristu ke intsandvo yababenkulunkulu ukuthi ke kulabo lempilo bona ubeke nawilo lahlekayo amen bazalwane lokuthi yena umlimi nemlinzi lo right akafana no Adam wekala lowahluleka but uAdam wesibili nowaba umoya lophabantu kuphila nabo lokuphakathi but lo wekala waba umuntu njengathi waba inyama wahluleka kudizima amen bazalwane ukuthi ngakele ndzaba yale ntsandvo yaNkulunkulu lokuthi kwebhulekele ndzaba ukuthi ke the will of God bazalwane sonke lokusila ufuna sihambe siyiconze in each one's heart and life lokuthi kule ntsandvo yaNkulunkulu ngoba ibandi le ntsandvo yaNkulunkulu and futhi le ntsandvo yaNkulunkulu injalo futhi ke ayihambi yodwa ihamba nembuso waNkulunkulu ngakho masifundza Matthew 6 uyachaza Jesu ukuthi when you pray uthi you must pray that the kingdom must come and nayina the kingdom ayikho outside the will of God lokusho ukuthi ke umbuso waNkulunkulu nensandvo yaNkulunkulu kuyahambisana amen and umbuso waNkulunkulu awuhambi ngokuhamba lekhuluma kwakhe uNkulunkulu njalo futhi amen bazalwane so kunelele ku-understand ukuthi the will of God shaka sibazana singayiconza intsandvo yaNkulunkulu amen bazalwane so ingilimende lenzaba ukuthi ngiyibukile lenzaba yeAdam wekuqala ukuthi hey wamosha manje wamosha Adam wekuqala ngoba uNkulunkulu kulo insandvo yakhe uyayigatsisisa uyayisekela ayisinise with his word amen bazalwane lokuthi na ufundza ngale chapter 2 bazalwane ninakufundzela bazalwane ngoba konke lokukhuluma ngokumnanzi ukuthi kula amen bazalwane so uNkulunkulu lakamdala lomuntu wakhe chapter 2 ngikusho njalo nakamdala umuntu uNkulunkulu ubeka lengazi bazalwane umnika his word umuntu wakhe uNkulunkulu umnika ivi lakhe ngoba lokusinisa intsandvo yaNkulunkulu nalokupha intsandvo yaNkulunkulu kugcwaliseka kupheliswe empilweni yomuntu is his word hallelujah bazalwane it is his word so nakamdala uNkulunkulu abeka umuntu lapho waphumiyana wathi umfu wami ungada ngikhululeka kuko konke lokwendela iprovision yakho konke but thina kunye wena ungadli kulesihlahla lesikwathi lokuhle nalokubi amen bazalwane ukuthi ke kunakela ukuthi ke even nalentsandvo yaNkulunkulu it comes with a choice amen bazalwane intsandvo yaNkulunkulu isinika a choice always bazalwane you can choose to align with the will of God or you can choose not to align with the will of God ngakho even awalokhu kanabasisemkhanza ufika la ngesigaba se-choice lokuthi nakukuhle Nkosi lenzebe lena ngiyedlulise ngakayinathi but nakhona lapho not my will
lokuthi intsandvo kaNkulunkulu in your life ngeke ikuhlale kubhongwane intsandvo kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Ufuna ukhethe uyithobela, ukhethe ku-align your life with his will. Amen bazalwane. uNkulunkulu wanika umuntu a free will. Yes. Amen bazalwane. Ngakho even nesizwe bazalwane ngakho asiyala David uthi now live namuhla you have a choice to heart in your heart. Ufuna ukuthi uyithambise yebo uNkulunkulu okwendaba ngomoya wakhe, but now you must cooperate. Ngoba two cannot walk together bangavumelani. Lokuthi it comes with a choice. Inside your uNkulunkulu comes with a choice bazalwane. Ayisilula lokubuhlungu bazalwane ukuthi it comes with a choice bazalwane. You can choose to align with his will or you can choose not to align with his will. You can choose to serve God in his kingdom or you can choose not to serve him in his kingdom. Abantu bebuhlungu bazalwane bona kusayizinto bazalwane ukuthi ngifikele nabuhlungu ukuthi yapi sibazalwane siya-engage intsandvo kaNkulunkulu so much that siyaqhubeka nokushumayela sibabeke intandla abantu baphile but si-engage intsandvo kaNkulunkulu. Siqhubeke sikwende konke sihlabele nabazophatha intsandvo kaNkulunkulu sesikhweshile kuyo. Siqhubeke sikwende kahle bazalwane konke but lentsandvo sesiyilahlile sikhweshile kuyo bazalwane. Amen bazalwane. Lokuthi lentsandvo bazalwane ihambisana nobuzo njengoba ngisho ukuthi ke uyazuyasho Jesu Matthew 7 bazalwane ukuthi ke ifananiswa la nelisango elincane bazalwane. Nendlela encane and few find that way bazalwane. Amen bazalwane incane lendlela yalabona ukuthi bakubani bayithola. Lentsandvo kaNkulunkulu. Lokuthi bazalwane usila nje nyalo. Ngiyajabula mina kwendeka kanje. Lokuthi sukela ku-MC bazalwane ukhuluma this the will of God for your life. Lokuthi as a child of God you must know ukuthi uNkulunkulu ufunani from you. Amen bazalwane. uNkulunkulu ujongeni ngawe. Amen bazalwane. Lokuthi la nje bazalwane ingozo elifuna siconze sithathe because they are in line with his will. Sisafika lapho khona sicokola bazalwane ukuthi uyazi ukuthi kunalabanye lana uNkulunkulu utabathatha abafake babe labantu awucaba ama-academics babe ngoprofessor but lelo thuba lekwendane lokuthi hambe nobuso lo mnyamthatha afake ama-sports ngekwentsandvo yakhe. Why? Ufuna kwene ku-advance nombuso because they are men and women abapolitics zawo bekufuna benje bazuzele kule ntsandvo yakhe. Amen bazalwane. Lokuthi sonke njengoba silabazalwane we must make sure siyayithola ngaba le ntsandvo yakhe. Singayigage bazalwane sithole yona baba. Amen bazalwane. Lokuthi lentsandvo bazalwane ilukhulu baba uyithola. Ilukhulu bazalwane. Ngoba ibita lekuphila kwakho. Amen bazalwane. Ukhulu baba ngoba ibita lokuphila kwakho lentsandvo kaNkulunkulu. And iyakhipha comfort zone lentsandvo kaNkulunkulu. Iphamana nalenyama yakho intsandvo kaNkulunkulu bazalwane. Amen bazalwane. Lokuthi we must find the will of God for our lives bazalwane. Kungenteki sigeje bazalwane. Konke bazalwane kula kule ntsandvo kaNkulunkulu. You want to start a business, is it the will of God vele? You want to go work somewhere, intsandvo kaNkulunkulu usuke lapho indlela. Amen bazalwane. You want to marry, intsandvo kaNkulunkulu usushade indlela. Amen. Ngoba nana ngendaba ebatsenwa la. Amen bazalwane. Bafuna kushada batsenwa. Intsandvo kaNkulunkulu usushade indlela. Amen bazalwane. Ngoba batsenwa bathi hlobo letinye bazalwane. But you want to marry, is it the will of God indlela? Amen bazalwane. Is it the will of God indlela ukuthi you must marry well? Because even injalo futhi kaNkulunkulu in a time frame bazalwane. In a time frame intsandvo kaNkulunkulu bantu wethu. Ngakho sikhaza kakhulu isikhathi esiningi Nkosi ikhuluma ukuthi it's not yet my time. Because the will of God in a time frame bazalwane. Awendi tintfo ngekuconza ngekwati kwakho in a time frame bazalwane. So nakuphela ngalekhale nje bazalwane kulo Genesis bantu wethu. Ngithola lapho khona indaba kuyashela ukuthi uNkulunkulu amnika lo myalo umuntu wakhe which symbolize the word of God. Lokuthi ke as a man nabo kwani nazabona as a man bazalwane sonke bazalwane siphiwe the grace yokuthi we must carry the word of God as a man of God ngoba sonke nje bazalwane we are men
Ngibuka nini amen. Amen. So as a man of God, you must be a carrier of the word of God. Amen, bazalwane. And futhi konke lapha ukhanga ngabomake nabezazewethu nakuda kuwe when you carry it to God. Amen, bazalwane. Ngoba nawukwenza baya Eva nje ukuthi uphiwe le mandate ukuthi ayilini impilo yakhe Adam. Nase Eva nesithelo Adam bekumele akuthathe lokho lakuletha kuye umkakhe akunikise kuNkulunkulu. Ngosi uthe wena kasingahle la. Ngabe icommand yakho Intsandvo yakho seyishilile concerning isihlahla lesina. Amen. Usho wena phela wathi asingahle la. Ngabe lokho sekusho ngoba umsindi wami lo. Amen. Ngena lokuvela kuwe. Ngabe lokhu kukhanga kuwe vele Nkosi noma sekukhanga elsewhere njengenhloko. Amen, bazalwane. But he did not ask for it. He just ate. Now we have to see Eva no one be bazalwane, but Adam sinned. Yeah. So the thing has a little bit bazalwane. Amen. Kunengathi ngala ke Intsandvo uNkulunkulu yalahleka ezisebantu kungena sona. Sikhaza ingathi lenye ngala uNkulunkulu ubuyisa abantu enthandweni yakhe again. Even back to his kingdom bazalwane. Sikhaza ngale kunesihlahla umuntu ukhabuso bazalwane wena esonweni. Sikhaza ngale kunesihlahla lesinye kuphanye kuyivotsa umuntu ubuyisebenza weni yakhe. Amen bazalwane. Ukuthi it's the garden bazalwane and the tree bazalwane. Amen, my friend. Look, we must find the will of God for our lives. Amen. And I pray, Lord, we would even away that is under say I affirm and say, I was his holy Lord. But you must be the one that hears it. Amen. But I'm going to say, a million and a billion and a sarcophagus, live la Gulu Yankulunkulu. Amen, bazalwane ukuthi nawe uvekona ufuna sikubone emthandekayo ukuthi vele ngiyikho wabona wethu wena hayi thandeka kahle bakahle hayi tsatsa phela lo wena thandeka ngoba ke live la kuyashela ukuthi in the multitude of counsel bazalwane is saved. Amen, bazalwane ukuthi nje nawe ubonile wena wabona ngoba nikuboniso la ngoba ubone iphina. Amen, bazalwane ababone lokusho kuwe. Amen. Bakabona before kwenteke bakabona ezona zokubonile but abakubone ngomoya wezulu. Amen. Wabona wena uthandekayo wena hayi akusiko ukuthandekayo akusiko. Amen. And futhi lokubona alike it believe na uNkulunkulu. Hayi kahle. Ukusatsa wena lokho. Amen. Abalina lelive na uNkulunkulu kenoko at least nje. The word of God is a motion word of prophets. So as I live at least you can live. Amen. Now I have like a jabu or what's it? Who's let's see the father? Maybe let's have to live la asina. Rabbi Nampa section Jane in America. Section Jane, as I live la Guru, yes, Chose up with the Yankulunkulu mentality. Who's it the day in the lap of an echo? Hallelujah. Over chose out when they can come back, you go back to the Lord and you ask him. That's right. Amen, Mazara. It's the will of God, Mazara. It's the will of God, Mazara. We cannot afford to engage in that. Amen, Mazara. Look, it became a prayer again, which was in seed. We have the confidence and we are. Amen. But even true, bazalwane, the will of God. We cannot afford to miss it, bazalwane. We cannot. But it was like we are bazalwane. See, our some of the scriptures occupy until I come. Amen, bazalwane. So occupy in until he comes. Amen. What are you occupying until he comes, bazalwane? It is his will. His kingdom, you are seeking his kingdom. You are seeking his will. Amen. Bazalwane ukuthi Intsandvo uNkulunkulu ayi bazalwane ngimangele la kunengeke kwempuleka ngimangele bazalwane ukuthi ke Adam was not the first being lo walahla Intsandvo uNkulunkulu. Amen. Adam was not the first being lo walahla Intsandvo
yaNkulunkulu. Few of us know this, bazalwane. Usathane lo walahla intsandvo yaNkulunkulu. First one. Wase ulahlela kuphela emhlabathini bazalwana sikhona khona. Amen bazalwane. Ungabo le correction yakhe Genesis chapter 1 verse 2 bazalwane. Beyicorrecta lokwenza baleko page. Lokuthi umhlaba bese ulihlale kungenalutho kodwa bekunebumnyama khona lapho. Then we find God introducing light, which is Christ. Le mibuso ayicala mhlawumbe mibili bazalwane. Yabantu kusukela katseni. Amen. So Adam nana bekaphiwa even a choice lokuthi utawualana namuphi umbuso. Amen bazalwane. U-aligna with the kingdom of light yini through obedience to God's will. Noma u-aligna with the kingdom of darkness. Ngoba ngisho ngani bazalwane ngoba le idea yokudla yakhamba from the kingdom of darkness. Amen. Yakhamba from the kingdom of darkness. Lokuthi nantawudla ndawufika lapho khona nifana naNkulunkulu, which is something la khishelwayo naSathane banayo. Because besafuna kulingana naNkulunkulu, afuna independence of the will of God. Adiphile abe independent of the will of God. Abe usimama nje loNkulunkuluwana. Yamathini lutho umuntu najimele. Amen. So umuntu waphuma from the will of God. Ngoba la umuntu bekambe uthi abe so dependent to him through his will. Konke la wena umuntu akuye kuNkulunkulu. Like Christ. Amen bazalwane. Lokuthi ufika lesikhathi sebumadima enkonzweni yakhe. He goes to God. Babe lapho kuhle nenzebelena ke yendlulise kwendeke. Amen. Minathi. But nakhona lapho not my will. But your will be done. Lokuthi when you are determined bazalwane ukuphila in line with his will. Kutaba buhlungu thandeka. Ngifuna ukuyeka. Kutaba buhlungu ngoba awusaphileli wena. So phila ukuthokozisa nekujabulisa lo lokubiti. Wena ufana nesontsha lapho mabana indvodza naye leyathumela kuJesu ngoba they understand even authority bazalwane lebeyinayo yona. And they understand even authority Christ lanayo. Lokuthi uyakhuluma lomuntu futhi ke kunesebenzi sami la sine Paul's amen sifela. Ngiyajumela ukuthi ke ngicela wena umusa ukuthi usheshe lokuyisika umsebenzi sebenza. But ngathi asala lapha egedeni uyakubuza ngekulunge. Uthumela esinye ukuthi ke manje khona lapho ke. Ungasangene ngena bona sana ukukhuluma nje nje phela. Sisebenza besihlawuphila because I understand ukuthi I am a man lo pass kwe authority mina myself. And ukhona labanye ngani authority labangipheyona labanye authority ngikhuluma isebenzisa siye lapha siye socialise lapha besochilion bazalwane. So lokuthi ke nanathi bazalwane no longer live for ourselves but siva loyo lo hleli ku authority of our lives. Lokuthi yena uthi namhla sibheka siyaphi sendani sithathe sabuye bonke. Amen bazalwane because we are under the authority yakhe. We are under his will. Siva yena. Amen bazalwane. Asitende lutho bazalwane. We hear Christ, we hear God bazalwane. Ngoba lenzaba iyangilimata bazalwane. Iyangilimata lenzaba mina. Ngoba we pray sometimes bazalwane sithandaza imithandazo lemnanzi. Amen bazalwane. Even concern the issue because njoba ngisho ukuthi la kule will yaNkulunkulu la kubuso waNkulunkulu kunabo konke bazalwane. Amen bazalwane. Kunabo konke bazalwane. Ukuthi even when I'm lokuthi ke is marriage even God's will for you, number one. And number two, ubani partner wakho. Kula lo mbuso waNkulunkulu ngentsandvo yakhe. Kwakho is to align with God. Align your heart nentsandvo yakhe. Ubude yena always. Ngizakhuluma ukuthanda ngitshela ukuthi siyasaba these days ngoba sifike lapho khona sifika lapho sidefine ima relationships kunaka ngaba define. Because sihambe sagijima sabani mantubane kunayo uNkulunkulu. Sathi khanza si-associate nebantu kulanga sitsheni sasasizwe nabo njengaJehoshaphat. Amen bazalwane. Nathi thona align with the king uNkulunkulu bese ayilahlile. Amen bazalwane. Noma uNkulunkulu atenda intaba tekutshela ukuthi ke uphumile man. Awusekho entsandweni yami but still you kept aligning with the king. Noma safikile ekhaya ukuthi sive sami sinjenge Bible kenabeni but it kept akajiki ngani kaNkulunkulu. Akasajiki ngani kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Lokuthi we must align with his will. Amen. Sibuke konke kuye bazalwane. Sive yena for ourselves.
bese baya-affirm abathandekayo. Amen bazalwane. Lokuthi we must hear God bazalwane. We must ask God bazalwane. Sive yena ukuthi uthini yena nyalo kule situation lokuyo. Okay, songenile. Amen. Ithini inkosi yalo songenile. Iyakukhipha iyakugcina hamba njani. Amen bazalwane. Lokuthi konke sikuva kuye konke sikuthatha kuye asitendeli bazalwane. Amen. Asitendeli lutho. We must hear God concerning this issue of Israel bazalwane. It's a serious matter. It's a serious matter bazalwane. Ngoba you can be disqualified because uphumile uze ufe nekufa. Like no prophet lo aphuma Intsandvo. Waliwe uNkulunkulu because you were not obedient to his will. Yathi awuthanza umsawa uNkulunkulu usawa ngoba wabendela umusa kanenganenge aphuma Intsandvo but still God kept showing mercy kuye. Aphuma kanenganenge Intsandvo kaNkulunkulu. So kwedeleni awukhuluma ukulinza for 7 days lo. Akhombe bantu. Our excuses ngeke bazakabene wait. Amen. Uzawukhomba situku sayile situku ngiso lesathi asingabona lekhuluma ibeyitheni Intsandvo kaNkulunkulu. Ngeke ne wait phambi koNkulunkulu lokubazalwane. Njengana nayibhoza nayi la lokukhipha intsela ikhaya nje bazalwane namathalenta la even the pounds. Live la ukuthi kwaba khona la lithatha wayofihla lapha. Amen bazalwane. Yazi nayi kuyinkosi ngathi ngicaba ukuthi naseyibuya ngidawubhekana kuzafunathi. Ngitawemukele ukuthi wena ngiyakwazi inkosi lelevula la engakajali khona. Ibuthe la engakasakade khona. Ngiyaki ukuthi understand. Amen. Kuthi ngiphumelele Intsandvweni yakhe. But lokuphi ukuthi ke lengoza yalapha amagama ayo. Lokuthi njengoba watile wena ukuthi ngilobutha la engakasakade khona. Amen. Ngivula la engakajali khona. Why lokho ngikuthathwa khona ibhaka? Bekasi nawe ukukhathele nendala. Uphuma Intsandvo kaNkulunkulu ubheketiza lecansi inkosi yademukela. Kuze kuyengane ukuthi ungakwenzi ukuthi kuyende. Amen bazalwane. He will not accept it bazalwane. He will not accept it. Ungadibeka kuphatheke. Kuyaphatheka vele enyameni yami neyami. But phambi kwakhe atinavela atinawethu. Lapha kufuna ukugadza yena ukuthi ke ukwendile noma nathi kwendile bazalwane. Ngoba singese hlulelo bazalwane singakwazi. Sitawehlulela amaloko lesicoza sikwadi ukuthi. Ngoba libla ukuthi ke sisebenze sikwadi kufanele sikwende. Bese asisawena sawushaya indivi kuleminene. Bese kuthi lotho lesingakwazi kufanele sikwende sawushaya indivi but sonke sitawushaya. No one will escape. Amen bazalwane. Nokuthi nanaso uyitholile Intsandvo align and make sure ukuthi ubambelele kuloko inkosi lekupitile kubo bazalwane until the very end. Ngoba sonke ngempilo kwethu bazalwane njengoba sinako ukuhlukana kwethu. Khona la Intsandvo kaNkulunkulu bazalwane ema-guidelines even nekusekela akufani bazalwane. Lo luphilo lokunenge ugadla lokunenge kuye bazalwane. Amen. Mina nje ukukhuluma kwami bazalwane ngendawo ukuthi namfu ukuselemile ngakhuluma igama lula noma lanjani kusiphosethu. Kungabi inkinga ke ngiyabelisa. But nakhuluma incike uNkulunkulu ngengalali ngikulala ebusuku. Uphilo lokunenge much is required from me. Amen bazalwane. Lokuthi funa sicoze ukuthi noma sesilidele futhi izaba the prophets bazalwane. Nginaka indzaba ya Jeremiah bazalwane. Lokuthi uNkulunkulu uyakhuluma lokuthi emlonyeni wakhe ubheke amandla amakhulu kangakanani. Umuntu ufuna ahlanyele lona ufuna abhidla ihlile wena people kunene. Amen lokuthi much is required. Igama nje likhipha wena lihle noma libi. Liba ne-weight. Ngakho ngamna ngifuna Elijah bazalwane because he was a prophet the hengli yakhe bazalwane. Nabafika bafuna kumlanza lapha eNtsandvweni bathi hey inkosi yakubita wena uprofethile lapho ukhuluma ukuthi inkosi ngiyisavuka lapha itawufanele ukufa ngeke kakulungi. Uthi manje ngeke inkosi kuya lapha. Uthi nami inceke inkosi. Nami inceke inkosi. Akwehlukile umkhosi nyaka. And whenever the verse ending. Lokuthi as a man of God, as a servant of God, no lokuthi le awusakhulumi nje ide wena. Ngoba lo khuluma uhle noma kuphi it will come to life. It will come to life.
Amen bazalwane. Lokho lokukhulumako kuhle noma kuphi it will come to life and yadala ukuthi ke ngalawo magama nalito nowakhulumeni lapho ezohluleka ngawo. Yadula bazalwane. Amen. Lokuthi konke lesikhuluma ngonyaka konke lesifunda ngonyaka when Christ comes bazalwane utasibuta ukuthi lesisolo sihambela endlini lakhe. The will of God bazalwane. Lo nje lokugcwele inhliziyo bazalwane. Kuloko lokugcwele inhliziyo nokuthi nje may God help us bazalwane. Let us align with his will. Amen bazalwane. Singendi lutho bazalwane ngekwentsandvo yethu. Asincuseni inkosi kakhulu kuloko bazalwane ukuthi ke number 1 nje yazi ukuthi inkosi ikubitele kuphi wena nje. Yini inkonzo yakho? Ngoba that is the will of God for your life. And ke kule nkonzo leyo bazalwane ngakumbhala ukuthi ke naku senkonzweni yemsebenzi dinikele kuyo. Amen bazalwane. Nakabe kusekwabeni wele lokho ngekungakhethi. Amen. Nasekwabeni ivi lokho wele lokho fundzisa wena umfundisi. Lokho sisonke bazalwane will give an account according to our calling bazalwane. According to our calling bazalwane. Lokuthi ngeke inkosi lokho lebekubile ukuthi wena ukwene wafika wena. Ubazuzile imali kuzile kusweni wakho. Amen bazalwane. Bangakho noma bakhomba wena ukuthi naba nakusaphila mina ngibazuzile. Amen. Ngibazuzele kuwe through my life. Amen. Ngabazuza kwethu emagama leni wakhuluma ngekuthi ngigcine intsandvo yakho. Amen bazalwane. Nokuthi siyamnxusa ukuthi asisiphe bazalwane. We must find the will of God bazalwane and align with his will bazalwane. And naso align embamba kunentsandvo yaNkulunkulu. Ngiyobe nenza ukuthi umuntu oseqinwa ukuthi amen bazalwane. Because you have aligned with the will of God. Jeremiah babashwayela for over 40 years bazalwane, but they kept in the will of God. Amen bazalwane. Because he knew ukuthi ngidelwe ini mina. Galatians 1:10 yasho ukuthi now we should not persuade men. Kodwa ufuna sisebenze as servants of Christ. Knowing full well lokuthi umvuzo ufuna siwuthole uKristu hayi kumuntu. So nasi igcina intsandvo yaNkulunkulu bazalwane, umvuzo sawuthola kuye. Not a person, not a man. Hallelujah bazalwane. So nje ngiyokutsanda ukuthi please bazalwane, cela siyithole intsandvo yaNkulunkulu for our lives and align with his will and purpose bazalwane. Logcwele inhliziyo nje insuku bazalwane. Lokuthi konke lesikwendako asibuteni sive kuNkulunkulu. Nkosi ngakwenda yinto lokhu intsandvo yakho yinto Nkosi. Amen. Shalom bazalwane.